Her vaqt şundaq güzel yerlerni seyahat qilgan chaqda eng qisildigan yerim shu. Sizlar shunday yerlarni ko'rgan chaqda ko'nglim shunday yerim bo'ldi. Shundaq güzel yerlarni sizlar bilan birga ko'ramaganligim uchun, birga bahar ololmaganligim uchun ko'nglim yerim bo'ldi. Μέσα σε ξένες αγκαλιές σκόρπα στον εαυτό σου, μα το χαμόγελο σου σε μένα τα αφήσες. Το χαμόγελο σου εδώ παράτησες. Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φυλάς και ξαναβγαίνεις. Το Σάββατο βράδο τα χνάρια ακολουθείς μια ζωής χαμένης, Κυριακή με περιμένεις στο μίσο σκοτάδο. Bugün Afena'daki en ahırkı günüm, 3. günüm. Bugün vakti sırtqı çıktım, qanğıcı uxlaptım ben. Bugün qılğan bək mühim işlerim yok. Şunlaşqa şəhər içine aynı peyzi yerlerge berip, peyzi nəslərini yiyip degəndək aslında ötküzümüz bir günümüzni. Bugün baldıra qayıtıp gelmə yataqqa, çünki əti check out qıtmə, şunlaşqa kelip nəslərini yığışdırıb, yobraqır qınısam. Bolmaydı, olma çaşdırım nimdəydi? Okey, kəttiqində olsa. Şunda bir coşqun hissiyat bilan chiqimanda eshikni mashinada ochaman, guppidan bir tonordan kirib qolgandek bir issiq o'zingizga urildi. Undan keyin lassidan bo'lib qolsizda, energiya butunlay yo'q. Biroq yaxshi shamol chiqyapti bugun. Acayip payzi bir Airbnb'de turdim. En tepede turman. Acayip chiroyli balkoni bor, ko'rdinglar o'zinglar. Miyadim hatta Akropolis ko'rinib turdi ko'rganinglardek yerda. Chiqib shunda ta'lim keldi o'qidim turgan yerda. Odatda Yevropada sayohat qilsanglar, hotellarda turguncha o'sha Airbnb'dan shundaq yerliklarningki shunda bino uylarini aslında butunlay o'zinglarla turgan shundaq nim qilsanglar bo'ladi. Ash hotelga to'lagan pulni ishadimi yaxshi shundaq nimlarni ola olasizlar. Binalarni aslında alalaysa şəhərinin o'ttirdan qatnaşqını şunda qolaylik, şunlaşqan şu Airbnb'ni tavsiya qilma. Əgər sayohat qilib qalsanglar Avropa içində çoxum şunda Airbnb'ni öyülüb aslında peyzi balkonları var, ən tepədə bütün şəhərin mənzərəsini görələyirəm aslında. İçində həmin nəsə var, tazlıqlarımız şunda yaxşı. Aslında yerlerni elib sayohat qilsanglar bo'ldi. Agar keşkichilik hotelda turibchi, hotel biriga bir qimmat. Ondan keyin masalan ba'zi bino uylarda o'zingiz tamoq etib yeyolasiz-ku. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin narsa kerakligingizni akirib tamoqlarni etib yeb qilsangiz bo'ldi. Agar sirtdan tamoq yemayman desangiz, mushu cho'ng yo'ldan o'tgan chaqda bak ushildim jimo. Eliqi turgan sekundlarni bak askar har vaqt mashinalar to'xtagan chaqda yugurib o'tib olsangiz, Elak ishki cho'ng yo'ldan o'tgan chaqda bir sirtni o'tib qo'yguncha vaqt to'shib qolgan. Shunga hasrab kelsizga yo'ldan o'tguncha. Ondan keyin yani metroları azanca hech qanday qimmat emas. Odatda mundaq bir bilet situatsiyangiz 5 kunlik mumkin yana. Boshqa yanziri borki. Shunga. Ama metroları pek satga.
Stockholm'daki yetmeyken metroları ya, metro bekatları. Stockholm Avrupa'daki en çıraylı metro bekatları var Stockholm'da. Yani maske taqash mecbur emas, sirtlarda taqımsanız bo'ldi, ammo har qanday uyning ichiga kirgan chog'da, magazinlarning ichiga kirgan chog'da metrolarda cho'qim maske taqaysizga. Mening turadigan yerim, men hozir turayotgan bekat bo'lsa, Mavu, qani deb topamdim Mavu. Mana Sögro Fix degan shu bekatda biz hozir boradigan bekat bo'lsa, Mavu bekat. Omenio deb. Omonia degan bekatga boramiz. Şunun etrafında Central Market var. Ben sizlerine hazır qitiq yasash tarixi bor bir do'konga aytmoqdim. Ya'ni gিরিসিয়া qitiqi, haqiqiy yaxshi gিরিসিয়া qitiqi yemakchi bo'lsangiz, cho'qim shu stani degan shu qitiq do'koniga kelib, masalan, qitiq dedim, ئافېناga kelib qolsangiz, men birinchi kuni bizning tour guide Julia bizni apag'anti, ammo men eng oxirgi ketishdan burun yana bir qitim yeb kelishni qaror qildim. Haqiqatan vahshiy payzga ularning qitiqi. Köygünüzdek şəhər içi müşündaq bütünlay tamlarga sizib etken grafiti ya bilan to'shib ketgan. Nega qarasınız aşındaq. Lekin qonunga xilof emas o'xshaydi bu yerda unda tamlarga sizash. Bizning Shvetsiyada tutuvasi jarimani qo'ydi. Men keldim, mana mushu do'konga cho'qim keling. Köygünüzdek Stanley'de 1931 yıldan başlar. Özü kiçikli bir dükkan. Okay. Mani yogurt with honey and nuts. Mushu and danqi. Butter with honey bakya. Baklava lamala. Tortları. Thank you. Ben aşlığımla qilib chiqdim. Acayip payzga avu qitiqi bo'libma. Va kishi sig'inma qitiqini hamda buningki. Cho'qim kelib mushu stani degan do'konga kelib ash qitiqdan bo'libmi. Ketinglar. Hamda biz hozir Central Marketda mavduq. U yerda biroq bir arlab buningki yana boshqa yerlarga boramiz. Ash oldimizdagi bo'lsa Central Market. Dehshat issiq ammo chidog'siz issiq. Ham dehshat qalaymiqan ya. Narsa keraklaringlarga yaxshi diqqat qilsanglar, o'g'irlarni bek chiqib bu yerda. Shunlashqa bek diqqat bilan armsanglar bu yerni. Hozir biz meyvechi sotadigan bozorga kirib ketamiz. Shundaq bir arlab matrafimda chiqitimiz. Sayko'ktat meyvechi sotadigan bozori. Göçlerini satıldığını keyin tarafımızda hazır aşağıya kirimiz. Merma kuşlarına qaranglar. Bunda çıraylık.
vintage dükkan. Mana qaranglar ballar. Biz uylarda qilgan quymoq qo'yma u. Quymoqning tepiga asal, yong'oqlarni qilib manda qilib sotadi. Milik pazarının içinde acayip kalay makanan var adamın şey. Ben çıkarttım kalay makanan sürün. Wow. Muhakkırap, cakırap, dekşak satırken bulanı Türklerden. Kadimi zamandaki manda telefon botkaları varken işlemdi bilmeymen zaman. Belki miliki nim numaralar işleşi mümkün. Saxçığa onun için mevzudu. Saxçı yapımsa hem bir yolunuz işleşi mümkün. Hello. Hi. Bu işlerken. Wow, marukami. Acayip ısık ama ben çıdımadım ısıkka. Neye basam salkın izlep daraxtninki saylarını izlep düzüdüm. Acayip peyz rahat şimal çıktı. Mazır Agora'nınki harabelik şehir içinden. Raskepni qilsam hech nimasi qolmabdi ujumu. Nurg'un buzg'unchilik uchrab ketganki bu shahar o'zi. Shaharmi emas, rayon demdik. Eng muhim rayonlari qadimiy Greklarninki eng muhim rayonimiz. Shahar markazi desakmi bo'ldi. Men birdan dimimni ilib oldim, yerda birdan salqindab. Endi buning uchun yana chiqarsam yarim soatda qarlayman undan keyin. Agar vaqt yor bo'lsa arxeolog muzeyxonasiga berib ashani ko'raman. Agar vaqtim yor bo'lmasa uyami qilib qoldi. Hakikaten bek yaxshi ko'rdim Afenani. Ya'ni ko'rganingizdek biz tunugun chiqqan Akropolis, ana shu Akropolisning tegidilar. Biz tog'dan tushgan yerda shu shahar o'zi. Ko'rganingizdek shunday xarobelikqa aylanib ketgan bir shahar o'zi.
İşenginiz kemaydi. Muşu desavatqa yerlerde neçe ming yıllar ilgiri miserdeki adamlar şehirlerini kurup misərgə. Yani muşu yerlerde insaniyetlerge paydalıq bolğan nurgun işlerini qılğanlar misərdə. Güllərinin çıraylıqlığını. Bək çıxkən şunda gül gىرىسيەdə. Nəyə gül qarsanız dərəxtək ösüb ketken şunda güllər. Çoğ. O qaranlam yerdə əncir dərəqi var ki. Vay, əncirlərini. Tek pişmapdı əmdi. Bək çıxkən əncir dərəxtlərimi. Vallahi mən hazır Agora'daki seyahatimni axırlaşdırıb əmdi çıxıb azraq düşük tamaq yap onundan ki ülgürə əlsəm arxeolog muzeyansı barman. Hər az onundan ki sizlərə ağan nimo postkartlarımni bugün salıman raz hazır çıxıb bir yer tamaq yegaş az postkartlarını yazıb etib onundan ki poçtxana tepib postkartlarımni silib etmən cəmi Qini ikisi Yaponiyaga bardı, birisi Türkiye'ye bardı, yani birisi nega bardı, Şilsiyaga bardı ras. Aş unutib qalmay. Hazır sizlarninki postkartlarını yazıb oldum. Endi bir poçtxana tepib evet ötmən hazır qahva içkəşməyərdə. Öküşü peyz oxşaydı. Vanilya degan qahvaxona ekan. Bak o'xshaydi qahvalar. Türklarninki baklavası bor-ku. Aşı baklava şu. Qaranglar. Tegi sapdaylı qanday. Tatlıq. Dəhşət tatlıq ya. Ama qahvasını yaxşı qılgan. Şunda pek oxşab durma qahvası. Nim depto da sana enjoy to the last drop depto. Yeah, I'm gonna enjoy to the last drop. Ben hazır koçlarını arlab etib bir antik bazarı bolduğan bir koçuğa kirib qaldım. Acayip çıraylı dükanlar bakka köynüladek. Bek peyza may bu yax rəsmlər degəndək. Ağım kip getdi. Əgər çamarınım yoğan boğan bolsa, yaxşı bir nəsə halatım kenara, amma patmaydı sonuçta. Bek çıraylı gəziş qılıb. Okey vallahi bugün ben cıqyalarını arlab tükdələrə oxşayma. Hazır mən arxeolog musiqansıq gəldim. Yani ən mühim bolğan musiqalardan birisi. Mişən tügətsəm boldu. Meninki Afenadakı barlıq plan qılğan yerlərim tügəydi.
yaxshi yerlarni tugitib ketadigan bo'ldim oxiri. Elaqib pushaymanim yo'q, miya qilib qoldi, oyoq qilib qoldi deb deydiganga. Unda bo'lsa, hozir musiqaga kirib, men bilan birga musiqani aralaysizlar. Ben arkeolog müziğatını tüketip hazır çıktım. Hem de ben tamak yer, mümkün yatakta baldır kaytımam bugün. Erkek'e Afena'dan ayrılmam. Şunlaşka baldırak tayarlık kılış gerek. Kusap getip bir kaymaklı kahve alsam kaymakı dehşet çıkıyor. Da bir simitlarını ağantım. Bugün yevetmesem et gitmem. Bayağı birden bazarlık antım. Sizlerge ağan nəsrimini kösüb qoyay. Əlbəttə, hər bir dövlətə bağan çağda mənilik, soğatlarını ilişkirək, kin əsləydіğanға. Bir mayka aldım bana, ah mayka. Miyadı gırisyə xitibə. Onun için bir heykel aldım. Bu heykeli bana imketli aşmayma oldu bunu. Yani Bronte kadimi girisyəliklər işlətken kalendar. Hayatımda unutulğusuz bir 3 gününü ötkəzdim desem oldu Afena'da. Hakikaten namığı düşlük dünyadaki en kadimi şehirlerden biri. Şunda isil oynadım, seyahat kıldım, en kadimi yerlerini kördüm. Şu yerlikler bardığan yerlerge berip tamaklarını yedim, muzikalları bardım. Şunda ehemmiyetli, köngüllük 3 günü ötkəzdim. Bugün en ahırkı günüm Afena'daki
bugün yatağımga baldur qaytıp geldim. Şu balkonumda oturup günün petişini kördüm. Hazır nəslərimdə texi yığışdırmadım. Ətdigərlikə yolğa çıxıman. Şunlaşqa bugün baldıraq nəslərimdə yığışdırıb, yaxşıraq uxlab, yolğa çıxışının təyarlığını qılman. Sizlərə o gələcəklərdə çoxum müşündaq ئافېناغا kelib, körüb müşündaq qıldığan fürsətlər boldu. Həmmimiz ümidni üzməy, ümid bilan yaşaylı. Ümidni üzməyirikənmiz, həmmə işlər yaxşı olub getidi. Hər vaxt müşündaq gözəl yerlərni səyahət qılğan çağda ən qısıdığan yerim şu sizlər. Müşündaq gözəl yerlərni sizlər bilən birlə köygən bolsam, birlə oynağan bolsaq, birlə səyahət qılğan bolsaq, birlə ügəngən bolsaq, müşündaq yerlərə kelib tarixlərini neymişəninki nə qədər yaxşı болады deyə ən söygəndirim bilən, ən yaxşı köygəndirim bilən müşündaq gözəl yerlərni birlə köygən bolsam nə qədər yaxşı болады. Hər vaxt müşündaq yerlərni köygən çağda könglim şunda yerim buldu. Müşündaq gözəl yerlərni sizlər bilən birlə körənməyənligim üçün, birlə bəhər alalmağanlığım üçün könglim yerim buldu. O fürsətlərim bo'lib qala keyin sizlarni müşündaq yerlərə əkilib ko'z tutganğa